Luke chapter 17. Luke chapter 17. Luke 17, let's look at verse 1 together. Luke 17 rilabele sendi mana ya uthoma rothe. Yesu amba na vha-Funzi vawe ari, Zwikhukhuliso zvingasikundiswe nga tshithu uda. Hone khombo ane zwa ḓa. Then said Jesus unto the disciples, it is impossible. Everybody say it's impossible. Say it is impossible. It's impossible, but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. Now, friends, Jesus comes here with a very, very important announcement. He says to us, let's know and recognize that it is impossible that offenses will not come. It is impossible for offenses not to come. Now, this is important to recognize. You've got to know that when you are in marriage, the Bible says it is impossible that offenses will not come. It will never happen that you will not be offended in marriage. Now let me hear a good amen. Gentlemen, the Bible says it's impossible. It's not difficult. It is impossible. Oh, yeah. Yeah. The Bible says it's impossible that you will not be offended somehow. Live a life knowing that I'll be offended somehow in life. Live a life knowing, not only knowing but expecting that I will be offended in life. You see, when you expect to be offended, when offense comes, you're not shocked. You don't become confused and start to make wrong decisions. Amen. Now this is Jesus speaking. It's not some apostle. He says it is impossible that offenses will not come to you. Which means let's get ready for offenses which are coming. And offenses will come from every source. Then you as a man, as a leader, as a head of the family, you should know these things are coming. So today I want to talk to you guys, not preach, but let's talk about conflicts. Let's talk about conflicts. How many of you have ever experienced any conflict at home? So this thing is normal. Now listen carefully. Conflicts are there in life, even for us Christians. Don't, otherwise those who come, they may not know they were here. So conflicts are there in life. Let me give you some few definitions about conflicts. What is a conflict? A conflict is an emotional clash. It's when our emotions, my emotion, my wife's emotions clash.
And that creates anxiety between us Zwino hezwo zwi sika mbilaelo vhukati hashu as we interact in life. zwezwi ri tshi khou ḓidavhidzana vhutshiloni. Hello? Nda A conflict is a clash of emotions. zwino khuḓano ndi u kuḓana ha zwipfi. It's when our emotions crash on each other. Ndi musi zwipfi zwashu zwi tshi thulana zwi tshi tshaisana. And that as men of God and men of God who know the word of God that says offenses are coming, we should know that's a possibility anytime. Zwino hezwo kha riṋe vhane ra vha vhalanda vha mudzimu ri funa u zwi ḓivha sa zwi fula mudzimu ḽi tshi ri muga zwi ḓo ḓi dzula zwi tshi ḓa uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe hu nga vha na khuḓano. Anytime a clash of emotions can take place is called conflict. Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi mutshaisano wa zwipfi u tshi bvelela zwipfi ndi khuḓano. And conflicts can arise any time. Zwino dzi khuḓano dzi a swika dzi a bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe dzi a takuwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. They can happen when you're eating. Oi dzi a bvelela zwine zwi vha khou ḽa. Do I have any witnesses here? Kani ḓo vhona dzione dzithanzi dza izwo. They can happen when you are at the shopping mall. Dzi khuḓano dzi a bvelela musi vhange mavhengeleni. Come on now. Enda When you decided to go do shopping, you got money, you got everything, you got time. Instead of that time being a wonderful time of shopping, a clash, a conflict may arise. enda mulanda wa mudzimu zwenezwo vhone vho dzudzanya vha tshiri hayi uno mugivhela ri khou ṱuwa ri khou renga tshelede yone. Nga tshetsho tshifhinga vhone vha khou humbula u renga zwine vha khou renga khuḓano bvelele. Do I have any witnesses here? Huna dzithanzi hafha fhethu vhukati ha vhathu. Amazingly, a conflict can happen even if you're having sex. Ndi uri zwo no mangadza ndi zwa uri khuḓano i a bvelela na musi vhathu vha kati vha kha zwa vhudzekani. Don't be quiet on me. Don't look like angels here. Vha songo nsedza vha tshi nga vharuṅwa ni. Conflicts can happen even when you're busy. Ri dzi khuḓano dzi a bvelela na musi vha kati mushumoni. Instead of enjoying this God-given sex, instead of enjoying it, you have a conflict and you stop. Nduri malugana na uri vhone vha ḓiphine nga uku kushumo kwe mudzimu a vha fha kone kwo ḓifha zwenezwo vha kati nako khuḓano bvelele. Zwa kombetshedza uri vha litshe. Hey, How many know what I'm talking about? ndi vhangana vho ḓivha zwine nda khou amba. Conflicts can happen anytime. Dzi khuḓano dzi a bvelela dzi a itea They tshifhinga can tshiṅwe na happen tshiṅwe. when you're about to sleep. Dzi a itea musi vhone vha kha ḓi vha khou ḓi dzudzanyela u eḓela. They can happen when you're on a journey. Dzi a bvelela musi vhone vha They can lwendo. happen when you're about to come to church. Dzi a itea musi vha tsini na u ḓa They kerekeni. can happen when you leave church. Dzi a itea musi vha khou bva They can kerekeni. even happen inside church sitting to your wife. Nanga ngomu kerekeni zwo vho dzula tsini na mufumakadzi wavho khuḓano dzi a bvelela. So friends, conflicts happen anytime. Dzi khuḓano dzi a bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Sometimes they are caused, well, I'll talk about the causes later. Hayi ndi ḓo amba nga zwivhangi nga vhuya. Conflicts. Dzi khuḓano Conflicts, don't overlook them. vhone vha songo dzi dzhiela fhasi hedzi dzi khuḓano. Don't take conflicts for granted. Vha songo dzi dzhia madze hedzi They dzi may khuḓano. start on trivial issues Oi khuḓano dzi a tutuwa nga zwithu zwi sina na mushumo. and yet create big problems. Zwenezwo dzo tutuwa kha zwithu sina na mushumo. Dza vhanga khakhathi khulu. Nda. I repeat this. Ndi khou dovholola izwi. Conflicts can arise from trivial things. Ndiri dzi khuḓano dzi a tutuwa kha zwithu zwi sina na mushumo ni zwa dini Zwithu zwithu zwiṱuku. But they can create big problems Fhedzi hayi dzi a kona u sika mataidzo mahulu kha for a khakhathi khulu. relationship in marriage. Kha vhushaka hovhu ha mbinganoni. Until you are rocked left and right, you don't know what to do and become very uncomfortable in marriage. U swikela vhone vha dzi tshi vha degumisa kha tsha monde na tshaula vha khou deguma hanefha mbinganoni wana vha sa ḓi uri vha ite mini. And they can make you very uncomfortable. Nahone dzi nga vha ita uri vha pfe vha songo vhuya dzudzanya na luthihi. And they can make you make decisions, sometimes wrong decisions. Nahone dzi nga vha ita uri vhone vha dzhie maga
mamwe amaga ono khakhea nga maanḓa. Conflicts. Dzikhuḓano. Amazingly, whilst they can cause big issues and big problems for a marriage, Zwono mangadza ndi zwauri musi dzenedzo dzikhuḓano dzi tshi nga vhanga khakhathi khulusa nga maanḓa dzimbinganoni. sometimes the same conflicts can improve your way of handling things. Tshiṅwe tshifhinga dzenedzo dzikhuḓano dzi nga khwinifhadza nḓila dzavho dza u fara zwithu. Sometimes conflicts help us learn how to treat our spouses, how to treat money, how to treat issues in marriage. Tshiṅwe tshifhinga dzikhuḓano dzi ya ri gudisa uri ri ḓivhe zwa uri ri farana hani na hoyu we nda vhingana naye ane ndavha naye mbinganoni, kana dzi ngudisa uri ndi ḓivhe uri tshelede I fariswa hani. They can help me handle things in a new way and a better way. Dzikhuḓano dzi nga nthusa u fara zwithu kana u shumana na zwithu nga nḓila ntswa noni ya khwine. Amen. Amen. So we're looking at conflicts multidirectionally today. Zwino ri khou sedza dzikhuḓano hedzi nga masia manzhi. And we are learning they can cause problems, but equally they can cause good. Ri khou guda uri dzi a vhanga thaidzo mara dza dovha hafhu dzi nga vha vhangela zwithu zwavhuḓi. Let's look at the causes of conflicts. Kha ri ḓo sedza kha zwivhangi zwa dzikhuḓano. A man of God and a woman of God, both saved, both filled with the Holy Spirit, here they are having a conflict. Why? Munana wa mudzimu na mufumakadzi wawe kheva vho tshibva kheva vho ḓadzwa nga muya wa mudzimu. Dzikhuḓano khedzi bvelele mulandu zwino muḓini wa This mudzimu. man loves the Lord. Ho munna vha ḓivha murena. This man lives for God. Havha munna vha tshilela mudzimu. His wife loves the Lord. Mufumakadzi wawe ufuna She mudzimu. lives for U God. tshilela mudzimu. They give, they tithe, they do everything. Vhaṋeya vha bvisa tshafumi zwoṱhe vha khou ita zwo naka. But we are shocked when a conflict arises between Fhedzi them. ri a khamala ri tshенuswa musi dzikhuḓano dzi tshi vha hone. You know why? Vha ḓivha uri ndi Because ngani? conflicts can happen to anybody's Nga marriage, mulandu wa uri and they should. dzikhuḓano dzi a bvelela kha mbingano ya muṅwe na muṅwe nahone dzi fanela. So we must look at the causes. Zwino ri funa u sedza kha zwivhangi. Because here you are saying you love your wife. Kheva vha hone mulandu wa mudzimu vha funa You love mufumakadzi your wavho. wife. You're doing your best to make her happy. Mulandu wa mudzimu vha funa mufumakadzi wavho vha zama nga nḓila dzoṱhe uri mufumakadzi wavho You takale. bless her. You surprise her. You take her places. You're doing anything. Vha mu fhaṱutshedza mufumakadzi wavho vha mu funa thovhela vha mu hwala vha mu isa mashangoni. But conflicts still come. Naho zwo ralo dzikhuḓano dzi a bvelela. And you're spending money Mulandu wa mudzimu vha shumisa tshelede nnzhi on your nga maanḓa wife. kha mufumakadzi wavho. You're spending money Vha shumisa tshelede in the house. muḓini. In your house to make it powerful. Vha shumisa tshelede muḓini wavho uri muḓi wavho vho mphwe. You sacrifice and buy expensive things. Ndo mulandu wa mudzimu vha ḓidzima zwithu vha renga zwithu zwa u ḓura. You go out of our way. You sacrifice yourself for the comfort of your Vha wife. bva nḓilani vha ḓidzima vha tshi itela muḓi wavho uri muḓi wavho u ḓiphine. For your wife, for your wife. Mufumakadzi wavho mufumakadzi You wavho. go out of your way for your wife. Vha bva nnḓa tshiporoni vha You tshi itela sacrifice mufumakadzi your wavho. own comfort. Vha ḓidzima u ḓiphina You havho. neglect yourself. Vha sa ḓilonde vhone ni. Vha ḓingala. Vha ḓingala. But you say, I want to see, I want to create a presentable wife for Vha myself. ri ndi nyago sika mufumakadzi ono ḓo sedzea zwavhuḓi ono ḓo vhonala zwavhuḓi wanga. And whilst you're busy doing that, Zwezwi vhakati vha khou ralo mulandu wa mudzimu. conflicts arise. Ai dzikhuḓano dza mbo ḓi tutu. What are the causes of all these things? Zwino dzi vhangwa nga mini? Especially when you're Christians. Nga maanḓa u mukriste. Especially when you're not just church goers, you are serious men and women of Nga God. maanḓa u sa suku dzhena kereke. Hai ndi mulandu wa mudzimu thovhela vho ḓimisaho vho to fungelela kha zwa mudzimu vha suku dzhena kereke. Here are a few causes of conflicts which we should know. Zwivhangi zwi si gathi khezwi zwi tevhelaho zwine nṋe ra funa u zwi ḓivha zwino vhanga dzikhuḓano. Number one, Tsha u thoma differences in our personalities. u fhambana ha dzimvumbo dzashu vhuvha hashu Come on now. mbinganoni. Differences in our U personalities. fhambana ha dzimvumbo dzashu mbinganoni. By the way, the reason, the fact that you and your wife are married doesn't mean you've got the same personalities. Enda habe zwa uri vhone vho malana na mufumakadzi wavho zwi amba zwori ni a fana ni.
You are still yourself, your wife is still herself. na unomala nini namanti vanhu vakadiva nga dzavo navone vakadiva nga dzavo Kakardo ramen rod. na So you should understand, you got your own personality, your wife has got her own personality, and she's not even your mother's daughter. zvino ke zvivone vafuna kupfesesa uri mufumakadzi wanga uri mbinganoni ri namantihi ula una mvumbo yawe nane ndikadiva na mvumbo yanga ouya simwana wa miyavo She didn't grow in your circumstances. hongovuya aluchera kha nzulelo dzinofanana dzevone valuchera kadzo She came as a full-blown human being. habe uda ofelela na basa na mano ofelela muthu wofelela wote She came as an adult, oda sa mualuwa already with a mindset. oda na mihumbulo yawe onova na kuhumbulele kwawe konovekanyiwawo And you were the same, zvino navone Full grown, mualuwa with your own mindset, na kuhumbulele kwawo your own view of life, na kuvonele kwavo kwa vuchilo and she came with her own view. zvino nana udavona mbonelelo imwe vuchilo You hawo are two ni personalities vathu ni mfumbo mbili with dzisafani different histories, dziri na diva zwakale and dzisafani you want to create one history together. zvino ni khou ṱoḓa u sika diva zwakale Gentlemen, nthihi that is not easy. vanna vashu hezwo a zwi leluwi So the difference in personalities, zvino u fambana ha dzimvumbo that you dzavho like this and she likes that. uri vone vafuna hezwi ula You are interested in that, she's interested in vone that. va takalela zwo karhi nana takalela zvino You like to watch this on the TV, she doesn't like to watch that, she likes that. vone vafuna u talela zwo ima unga uri kha thelevhixeni ene a swi funi u nyaka u talela zwo And you karhi got one TV set. tv ndi ntihi mutini wa mulando wa mudziki okay So which program must be watched? a ri pfe zvino ri funa u vona program ifhio She's watching TV there before you come. vone va tshi dzhena yani vo vona mufumakadzi wo vo talela tv And the moment you sit down, hezwi vone va tshi to dzula fhedzi you took the remote without permission. va mbo ḓi remote gai va dzhia va songo vhuya va And then you go ting ting, you change to your own thing. va thoma u tshentsha zwithu zwa ṅwana wa vhathu zwine a khou vona Did you know? va va tshi zwi ḓivha na Did you know va va tshi zwi ḓivha na that your wife uri mufumakadzi wavo is tolerating you for that? habe u khou to va konḓelelela zwezwo hezwo ndi zwone zwine a khou vha konḓelela Because it is her right to watch the program she wants. ngauri ndi pfanelo yawe o vona ene uri a vone program dzine a funa kha tv And you come without permission, you take the TV like it's yours by yourself, and they go, zwino vone va khou and you bvelela change. keva ndi u dobo remote va thoma pute And you don't even talk to her about it. and a vo ngo va thoma va muhumbela kana va mba ngazwo So your wife must put up with you. zwino mufumakadzi wavo he u funa uri a konḓelele zwezwezwo And she's putting up with you. na zwino u khou va konḓelela Maybe you don't even appreciate that. kha musi hezwo no zwi dzhiela nṱha va zwi dzhieli nṱha mulandomudzi va zwi livhuwi And uri va when khou you put konḓelela up your own program, she stands up, she goes to the bedroom to go and do nothing. Because vha never TV vo funga zwithu hezwi zwavho. vone va tshi to dzhena va tshi mbo ḓi putadza ḽa duma hayi mulando wa mudzimu wa mufumakadzi wavo ndi u ḓiṱutshela u ḓiyela bedroom ni u eḓela Vha sina khofhe, vha sina mini, vha never TV vo vhuya. And hezwo zwithu mufumakadzi u khou zwi konḓelela a sa ambi ngazwo, and vhone no zwi dzhiela nṱha vha zwi dzhieli nṱha. Habe vha khou zwi dzhia zwi normal, but vhone vha vhuya funa u funga zwine vha funa. Who said that? Who said that's right? ndi nnyi uri ndi zwo fanela ngo ralo zwi fana to ralo ndi nnyi It's personality. ndi mvumbo So this difference is in personalities. zwino ho u fhambana ha vhuvha hashu By the way, I'm taking it for granted that's happening in all homes. Maybe in your home, it is your wife who comes and changes the channel and you watch what she wants. I habe don't ndi know. khou amba nga hezwi ndi khou zwi dzhia uri zwi itea miḓini yoṱhe kha musi hangei kha havho hayi vhone vha konḓelela mufumakadzi wavho a u to dzhena fhedzi ndi u dobo remote a tshentshe So difference in personalities zwino u fhambana kha vhuvha cause hashu conflicts. hu vhanga dzikhuḓano Listen, a vha tekeleze differences in values u fhambana kha ndeme ya zwithu u fhambana kha zwa uri zwa ndeme vhutshiloni ndi zwifhio. ya u fhambana kha uri zwithu zwa ndeme vhutshiloni ndi zwifhio You got your own set of values. habe vhone vha na zwithu zwine vhone Your wife has got her own set of values. mufumakadzi wa vhone ene u na mutevhe wa zwithu zwine a zwi dzhiela Whether you are saved or not, we don't have the same values. enda kana ro tshidzwa kana a ro ngo tshidzwa a ri vhoni ndeme ya zwithu kha zwithu zwo no fana So the difference in values zwino u fhambana ha ndeme ya zwithu can also cause conflicts. hu a vhanga dzikhuḓano Political viewpoints. oi
kupfesesele kwa zwa politiki. Which party is the best? Which party is the good one? Uri ndi lifhio dzangano la politiki la khwinesa kana la vhuḓi. You might find that before you married her, she was PAC and you were ANC or UDM or whatever. And when you married her, you wanted to change your party. Who said that's right? Khamusi vha ḓo wana uri vha sathu malana baba munna na musadzi ula o vha le PAC vhone vha le ANC kana UDM kana tshimoko tsha rishaka. Zwino vho malana zwino kha ri pfe ndi nnyi wari dzangano lifhio ndi ḽone ḽa ndeme hanefho fhethu. So in different political views. Zwino u vha na mbonelo dzi sa faniho kha madzangano a Friend, if politiki. you don't have that problem of political view, thank God, because in other homes that's a big thing. Because the wife says, I am this and I'll die this, and the husband says, I'm this and then when, especially next year when there's going to be this voting thing and campaignings, and many families will start to have big wars. Zwino arali yange muḓini wa havho vha sina mbonelelo dzo fhambananaho kha zwa politiki zwi amba uri ha vhone vho tshatsha. Mara arali zwi hone uri muṅwe u vhona unga dzangano la politiki la ndeme ndi lifhio u vhona hezwi u vhona hezwi nga maḓamaḓa ṅwaha u ḓaho hu tshi yo vha na mukhetho hanefho ndi hone hune ha vha na pfurupfuru kha nzulelo dzo ralo miḓini. Okay. Sex also causes conflicts. Zwino vhudzekani nahone vhu a vhanga dzikhuḓano. Sex itself can also cause serious conflicts. Rere vhudzekani nahone nga hoṱhe vhudzekani vhu a vhanga dzikhuḓano. There are problems that are caused by sex. Huna dzi thaidzo dzine dza vhangwa nga vhudzekani. Because some of us, we got saved before when we were still young. Ngauri vhaṅwe vhashu zwine tshi vhona ro to raro ro tshi dzori kha ḓivha vhaṱuku vhaswa. We don't have sex experience. Hezwi zwa tshenzhemo ya vhudzekani harina. The only sex is is with your wife. Vhudzekani vhune nda vhu ḓivha fhedzi ono vhuya wa itea ndi hovhu he nda vhu ita na mufumakadzi wanga ro malana. Which means you are very ignorant. Zwi amba zwa uri sa izwi vho tshidzwa vha kha ḓivha muṱuku zwi tshi ḓapo kha zwa vhudzekani ha vha na tshenzhemo ha vha na nḓivho na nthihi. And as a result, zwino nga mulandu wa zwenezwo maybe your wife, before you got married to her, kha musi mufumakadzi wavho vhone vha sathu malana naye, she got a lot of experience. Tshenzhemo o ḓaukana una nnzhi tshenzhemo. And here you are, a brother. Keva mubruru brother koyu. You are coming as a brother. All you know is tongues. Hallelujah. Shanda shu. You know scripture verses. You are a man of God. Anointing is there. But you don't know nothing about sex. You are in darkness. You don't even know what to do. Here she stands before you, don't know what to do. And the best you do is to switch off the lights first. And then you go for a wrestling match. You don't even know how to begin. You don't know how to continue. And you don't know how to stop. You just begin anyhow, continue anyhow, stop anyhow. And I can tell you now, that creates serious family conflict. Because what's happening is, in this sex act, it's only you that are satisfied. Your wife is not. In other words, sex is done to satisfy you, not to satisfy both. Maybe you don't even know how to recognize that my wife is satisfied or not satisfied.
wo rela matandeni wo kora kana wo yobva nga thungo ndi zwoita hani wo wana vha sa zwiḓivhi mulandu wa mudzimu. And during sex, zwino zwena zwo kha vhudzekani, our human bodies are not created the same way to react to sex. mivhili yashu yeneyi ya vhathu a yo ngo sikiwa nga nḓila inofana kha mabvinyutshele a zwa And as a vhudzekani. result, Zwino nga mulandu wa zwenezwo you don't even know what happened to a man's body after a sexual act. a vha ḓivhi na uri hu itea mini kha muvhili wa muthu wa munna nga murahu musi o And you don't know what ḓitisa happened to a vhudzekani. female body after a sexual act. Na muvhili wa mufumakadzi a vha ḓivhi na zwa uri u to itisa hani nga murahu wa vhudzekani. Let me tell you maybe one or two things. Kha vha ri ndi vha vhudze kha musi tshithu tshithihi kana zwivhili. After a sexual act, Nga murahu ha mushumo hoyu wa vhudzekani, a man's body, muvhili wa munna, a certain hormone comes active iṅwe homonu i mbo ḓi takuwa and start to secrete its fluid into you as a man. ya thoma u tunzulela zwiṅwe zwiluḓi nga ngomu muvhilini wavho vhone sa muthu wa munna. Listen, Vhatekedze. which cause you to be very, very sleepy within no time. Zwiluḓi hezwi zwo no tunzulelwa nga heyi homonu zwi vha vhangela ligofe ḽihulu nga kha tipedzi nata. How many know that after a Mataraka real go- good one, you sleep just like a Kha baby, ri ḓo just vhona within no zwanḓa zwa vhanna time? vhane vha ri hai nga murahu musi ndo tou vha na sex na vhudzekani ya vhuḓi hai nga murahu zwo rokoto ndo tou hwaliwa Na khezwi vhaṅwe ni sa imi zwanḓa, a no ngo pfa riri vhane vha vha na vhuṱanzi uri ngoho ndi uri wa to tamba zwavhuḓi wa vuledza u ḓelwa nga ḽiṅwe gofe ḽine na iwe ṱoḓo ḓa. Now, see, some of you didn't even know what was that. vhaṅwe vhanwi no vha ni sa ḓivhi na uri mulandu ndi mini But zwenezwo did zwithu. you know that in your wife there's a hormone now that secretes its fluid into her? Listen, and it pushes sleep away from her so much that she doesn't know what to do to fall asleep. Vho vha tshi zwi ḓivha na uri hafha mufumakadzini wavho nga murahu ha vhudzekani hovhu hu na iṅwe homonu ine ya mbo ḓi tunzulela tshiṅwe tshiluḓi khaye, ndi hone khofhe dzawe dzi tshi pandeliwa dzoṱhe a tou sala ḽo tou tshau masiari a wana a sa ḓivhi na uri a iteni Or I there. a eḓele. Did you know that? Vha vha tshi zwi ḓivha izwo. That's the differences we have with our wives. Hoho ndi hone u fhambana hune ra vha naho na vhafumakadzi vhashu. And a man's sexual drive. Zwino zwine zwa ita zwa uri munna a ḓi Mutsindo wa zwa vhudzekani kha wa munna. ya mutsindo wa zwa vhudzekani kha wa munna. It's a little thing like that. It's for a moment. Ndi kwa tshikhathi nyana. And we are created like that. Ro to sikelo zwo to sikwa ro to ralo. A man's sexual drive is very little. Hai mutsindo wa zwa vhudzekani kha munna ndi uṱuku. That is why Ndi ngazwo within 1 minute, 60 seconds, the man has done sex and finished and he wants to sleep. nga minute muthihi fhedzi 60 seconds mulando wa mudzimu vho shuma vho fhedza vho phetha zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi maṱiraka a gonya vha khou nyanga u hona zwino vha eḓela. But it's never so like in women. Zwino kha vhafumakadzi a songo ralo. They are not created like that. A vho ngo sikiwa ngo rala. Whilst man's sexual drive is quick and fast. Musi And short. mutsindo wa zwa vhudzekani ha munna hi u tou ṱavhanya nga tshipiti nahone ho pfuvhifhala. A woman's sexual drive takes a long time to come into gear. Mutsindo wa zwa vhudzekano ha mufumakadzi hu dzhia tshifhinga tshilapfu uri a vhuye a dzhene gereni. That's why some of you come, and then whaba. Ndi ngazwo And your wife is wondering, hey, say, are you sleeping? What's up? ndi ngazwo vhaṅwe vhaṅwe vhanna hai u tou welana naye fhedzi hai dzembe nga kati fhedzi ṱhukhu ndi u femeleka ṅwana wa vhathu a sedza ai vho mbo ḓi notha nga khathihi fhedzi. And you are wondering, why doesn't she get satisfied? What's wrong with her? Zwino mune vha khou mangala vha ri nano mufumakadzi dena ini ndavha sa fushei ha furi nga mini Where's the tabanya? a sa ṱavhanya a fushea. Now imagine if that happens time and again. Zwino kha vha ḓo zwi humbula uri zwenezwezwo
zwa springtime. Every sex is to satisfy you. Ndori budzekani mumwe na mumwe ndio fusha vone fedzi. She never gets satisfied. Ene abuya fusha na. Maybe once per month. Kamusi haruti nga mwedzi. How will she love sex? Karidopfa. Zvino ndo bufunisana budzekani. Which never satisfy her. Riri budzekani hobu busamufushi. Udo bufunisana. We put it this way. Rezvivenga hindi. We say men are sprinters. Riri vanna Men are sprinters, they are fast runners for short distances. But women are marathoners. All of them. Short, tall, beautiful, ugly, white, black. They are created like that. They are created to be marathoners. Their satisfaction is far from here. Let's say your satisfaction here at Amucha here. And she must go to Wombat. And every day you turn it Hamucha here. And every day she never goes anywhere. And you're enjoying it. And she's not. And it's not her fault. How will she love it? Then she creates frustration. She hates it. Because it's never meant for her. It's meant for you. You are selfish. And this frustration can grow. Listen until it becomes a hatred. Hatred for sex or for you. In terms of sex. We better take this seriously, friends. Because here you are, you are snoring. In fact, after doing your own thing, you start snoring, making noise until she can't sleep no more. And she can hardly sleep. Now the problem is not the hormone, it's your noise. Aichava hormone. Ndi posha ya maono havo. And you wonder why she's not excited when you do sex thing. And she sleeps there. She knows you're doing it for you. She knows she will never be satisfied and you don't care. You don't accompany her to a Wombat winning place. And it's not her fault. She was created like that. Hello. I think we must have a session, just a full session to talk about sex. And take it for granted that you don't know. We just start from A to Z. Because some of us don't even know how to start. Just grab that poor little woman. Not talking nothing. You just climb like on a sofa.
And you start not talking, no love, ndiri nothing. vatoma usina uamba ndichile mandundundu usvikela. Maybe she's sleeping and resting and you come late. Kamusi mwana wa vathu mufumakadzi wavo odiedhetshela uko awela obonedela vone vakubuya vusiku. And before she knows it, here's something heavy upon her. Asathu vuya ri malo chithu kechi cholemela ntawe muhwalo koyu ntawe. She doesn't even know how it began. Naone havuya tivona zvotomisana. And everything is dry. Naone chimwe na chimwe ndiri homa. And she's hurting because it's dry, this place. Uko vaisala uko vaisiwa ngori omelwa. Oma hothe ngeno na ngeno. And most of you are drivers. You know, if you drive a car without oil, you break the engine. Zvino vunjiyano ni madriver vanyazdona zori arali narela goloi isina oili niko kwasha njini azvonekana. So what makes you believe you can have sex without oil? Zvinaribve ndimene chinovaitisa zvori vone vatende uri vangaita zvakudzekani husina oili. There's no oil in you, there's no oil in your wife, you just begin. Oili haiwo kamurando wa mudzimu, oili haiwo kaula mufumakadzi wavo ndusokotoma. And when she screams, you say, because I'm a man. No, it's because you're hating her. Zvino yesu yakochema hai variya ndimunna vakumuvaisa haunana zvavunha mutu apa ndoto. Are you guys hearing this? But vakuzvipfa izvozvo. Hakulira ngofa mtsindo, ukulira ngofa uvava unoona TshiVenda musi mutu wako uvaisa. Zvinovanona ndiri ndi munna pano ndiri vavonani umusi pano. Asi mupinde wambadhoni. Yeah. Oh, come on, guys. Enda vana vashwa. We shall have a session for that. Let's talk about conflicts. Number 2. Chavuviri. Things that cause that cause conflicts. Zvivangi zvodzikudhano kana zvithu zvine zvavanga dzikudhano. It could be different interests. Ungava utama hazvithu usafani, utakalera zvithu usafani. It could be number 3, poor self-image of either of you. Ungava usava na mbonelelo yavudhi ya mufumakadzi kana wa munna. Nduri usadidzhia nga nḓila udidzhiela pasi ha munna kana ha musadzi. Those kind of things cause conflict. Zvithu zvoralo zviyavanga misunderstandings about things upfela na thungo nga zvithu can cause conflicts. Kuwavanga dzikudhano. Moods. Mamudi. You just have a funny mood. You just have a kind of a mood. It can cause conflicts. Outside factors. Outside factors can create conflicts. It could be our friends. Maybe friends which take much of our time until we have no time for our spouses. Hello? When you got friends who you love more, you want to spend time more with them until you have no time for your wife. That causes conflict. Creating wealth can also create conflicts. The way you do it, not that creating wealth should cause problems, but the way you do it can create conflicts. Because if you concentrate more on creating wealth and ignoring your wife, that's going to create a conflict. And you can have money, but then you don't have a happy family. Are you following this? Stress.
Stress can cause family conflicts. mutsiko na wone Stress that develops at work. wavanga dzikhudano mutsiko ne wa vangiwa nga mushimoni Stress that's created in the business, our business. mutsiko une wasikiwa nga mabindu ashu kana mabinduni ashu Stress that can be created by anything. riri mutsiko une wanga tisiwa When you are stressed up, hezwi vone vutsikeledzea you become irritable. va avalingi kwata usinyuwa When you are irritable, hezwi vasalingi kwata anybody next to you becomes uncomfortable. mumwe na mumwe ane vatsini na vone ha dzudzanyei ha koni u dzudzanyea So check it. Some of the times you find because of stress you're in a certain mood which your wife is not in. She thinks, how daddy has come. She wants to joke. She wants to ask questions. And you are stressed up at work or somewhere and you got a certain mood. And when she talks to you, speaking negatively, that can create a conflict. zvino kezvi ungo utsikeledzea kha musi ho vangiwaho nga mushumo une vone vakubvaho vakuvuya mushumoni vo tsikeledzea nga mulandu wo tsikeledzeiwa ndzulele heyo va va kha limwe limudi va vuya khe va lava va kha limudi lenelo hayi mufumakadzi wavo u khou da kha musi ku tomba muswaswo sa dini kha musi na hentsela u amba ha mbo ḓi rathuluwa zwiṅwe zwithu ngo tili zwino vo vuya vono beregea but Are you following this? va khou swi tevhelela So stress can create tension. It can create problems for us. zwino mutsiko wo ita zwo ri hu ve na dzikhudano na dzithaidzo Another cause is unrealistic expectations. zwino chimwe chivangi cha dzikhudano ndi ndavhelelo ya zwithu zwa vhukuma When you are expecting certain things unrealistically from your spouse, or your spouse expecting certain unrealistic things from you, it can create stress. Conflicts. musi vone va tshi va na ndavhelelo dzo kari dza zwithu kha mufumakadzi wavo dza zwithu zwine zwa sivhe zwa vhukuma kana zwi sa bveli kana zwi sa konadzei na mufumakadzi wa vona ena to ralo zwenezwo ezwo zwi a vanga khudano Pardon, amen, brother. Another cause could be physical factors. chimwe chivangi ndi zwithu zwezwi zwa ṋama zwa muvhilini wa muthu You are attacked by a certain sickness vone vo ṱhaseliwa nga vhuṅwe vhulwadze ho imaho nga uri and muvhilini you wavho cannot perform certain things. zwino nga mulandu wa zwenezwo hune zwiṅwe zwishumwa vha kona u zwi shuma zwavhuḓi miṅwe It mishumo vha can kona create conflict. ngauri mishumo ya vha khou kona u shuma zwavhuḓi nga vhulwadze na zwezwo zwi a vha nga khudano The way you handle yourself. nḓila ine vhone u ḓifara ngayo There are some men who act like children, hu na vhanna vhane vha ḓifara sa vhana who hate water just like children. vhane vha vhengana badi na maḓi u tou fana na vhana You know when his son said, kids feel uncomfortable because it's time to wash now. vha vhona zwezwi ḓuvha ḽi tshi khou kovhela vhana vha thoma u ḽa mbilu vha pfa vha songo dzudzanyea ngori vha ḓo vha tshi vhudziwa pfi yeno ṱamba nani khou tamba masiani Vana vha venga zwo tamba vha takalela zwo tamba na chika na mini ndi mvelele ya vana zwo ḽi tshi kovhela vha tshi vho tambisiwa nga tsha swili vha venga maḓi. So I'm amazed there's some men who hate water. zwino nṋe ndi ya mangala ndi mangadza ngori huna vhanna vhane na vhone vha vhenga bolo na ngwena vha venga maḓi He comes with his sweat for the whole day. mulandu wa musi mukhe vha khou ḓa biko ḽo tou foma muvhili ḽa ḓuvha ḽoṱhe khavho muvhili You're not smelling right. a vha khou vhuya vha And he nukelela doesn't care. vha khou nuka mara vha na ndavha na zwezwo zwithu a vha na ndavha I mean, if you're working hard, you sweat, brother. ndi amba uri mulandu wa mudzimu arali vhone vha khou shuma nga maanḓa zwi tou pfala You sweat under your armpits here. ndo ri hanefha magwakwani apa You sweat at your toes. hoṱhe na kama zwikunwaneni yange fhasi vhukati ya zwikunwe And your toes close in your shoe, what has never been washed for years. zwino na zwikunwe ezwi zwavho zwi nga ngomu ha tshienda zwo bvalelwa tshiendani itshi tshine na tshone a tshi athu ṱamba miṅwaha minzhi And you want to sleep like that? vhone vha khou nyaga u eḓela vho rala You hate brushing your teeth, but you want to kiss your wife. zwino hezwi zwone zwo ṱamba maṋoni vha zwi vhenga badi a vha nyaga u ṱamba maṋoni nga bratsho mara vha nyaga u khisa mufumakadzi wavho You even want to put your tongue in your mouth nahone vha nyaga u posa na lulimi lwo vha lupange mulomoni wavho lulimi olu with unwashed teeth. na luno khou bva kha maṋa a songo ṱambaho Come on, think about it, brothers. vashu kha ri ḓo humbula ngalo heḽo fhungo And your wife must put up with that. zwino mufumakadzi wo funa u konḓelele khakhathi yeneyo She says, darling, there's water for you there. Hi, tukutamba. Ari baba. Tukutamba. ari Ndi baba mwanana nditokuziwa nditamba. bari dali ndo no vha shelela maḓi afhaḽa na zwisibe ndo vhuya na zwivasilapi a hone afhaḽa bari aya no nati tambi nati tamba mini ndi ṅwanana
That causes conflicts. Zwino zwenezwo na zwone zwi ya vhanga dzikhuḓano. Thank God you guys don't smoke. Can you imagine? This guy that has got sweat for the last 2 days or something, and he's also smoking. Can you imagine how it feels like in the same bed with this guy? Libo mudzimuri avo iwani daifola ne. Kava ḓo zvumbula. Munna khoyu ova khou shuma masiari oṱhe. Obva biko hanefha dzikhuḓani hafha. Obva biko khoyu na mafola awe. And mufumakadzi ufuna zwikonḓelela hezwi zwithu. Zwikunwane zwi khou nukha ngafha. Mufemo wawe khou nukha ngafha. Mabiko awe a khou nukha ngafha. Ho itwa vhudzekani nga matsheloni u khou dovha hana u tamba, u nyago dovha a sathu tamba. Mupini wawe wa tu tamba, u khou nyago dovha u vhuyedzedza mupini na mabiko na tshika dza matsheloni. And mufumakadzi ufuna u tenda. Tell me what makes that right? Kava mbudza uri ndi mini zwo noitisa uri hezwo zwipfi zwo luga hezwo. Ndi zwavhuḓi. Ndi mini? And this woman must put up with it. Zwino ho mufumakadzi ṅwana wa vhathu ufuna u konḓelela khakhathi yeneyi. Because she's married. Ngauri tiri o maliwa habe. Because the Bible says you must obey your husband. Ngauri Bibhili ri mufumakadzi ufuna u ḓivhea fhasi ya munna wawe. Ufuna u pfa. Ufuna u pfa munna wawe. Amusa kudana chika na biko kasi kutenda. Brother, that's not what the Bible was saying. Avashu hezwo asi zwone zwe Bibhili ya kwamba zwone. Kardor amen rote. So this kind of things, friends, it causes conflicts. Zwino mufuda wa zwithu wonoyo u avhanga dzikhuḓano. Or Kana it is your wife. ndi mufumakadzi wavo. She hates water. Ha, hava mufumakadzi mati va She vengana. bathes like a little girl. Ha, none vachitamba kana bopfa. Vatamba sama. Kusidzanya kutuba. Vana vachitamba vatamba vagumane pantha vagona nyana vahumela pasi vadilichela zvo raro. And men by creation, Zvino vanna nga tsiko. when they are highly sexually aroused, Hezwi bo vuchelwa nga maanḓa. zwezwo mutsindo wa zwa vhudzekani wo ḓifha maanḓa. Ndi zwone. And an ugly smell comes. Hambo ḓibvelela munuko. Maybe some of you don't know. Khamusi vhaṅwe vha nani zwiḓivha. The sexual drive goes. Ndi uri mutsindo wa zwa vhudzekani u mbo ḓitsa. Fa, ndi chipitifai. And then your wife wonders why you don't perform. Zvino mufumakadzi amangalo, ai, zvino vo huwelelwa. Who doesn't know that when there are winds, electricity switches off? Ndi nyasa zwiḓivha uri musi una mimuya, una maḓumbu, muḓagasi wa tsima. Ndi nyasa zwiḓivha na. So any nasty smell switches off everything. Zvino munuko mumwe na mumwe munuko mane u a tsima chimwe na chimwe. Na vhone ko zwifa. My sweat, Biko langa, my toes, mzikunwe zvanga. and because I'm normal, I even went to the toilet during the day. Kamuna ndori ndi muthu na bungani ndo ya masiari. And I'm not Indian. I don't wash myself after that stuff. Habe nati muindia. Zwezwo ndo no shuma ngeni bungani. Ati shumisi maḓi ndara posho. Hai. Maybe we're just using newspapers, which we're just smearing yourself. Kamusi bo shumisa newspaper. None vha khou ḓifhia. Wo to ḓifhia nga newspaper. And you want to sleep like that. Zwino vha khou nyanga u lala vho. And your wife must put up with it. Nenda mufumakadzi wavho ufuna u konḓelela zwenezwo. We're talking about conflicts. Ri khomba ka dzikhuḓano. So our physical matters can create conflicts. Zvino zwithu zwashu zwa ṋama zwine zwa mivhilini yashu zwi a kona u sika uri vhangela dzikhuḓano. I'm just sharing a few things. Ku to amba zwithu zwikati, ku to amba. Let me close. How much time Aba do we have? ndivale. Okay, let me close. Aba ndivale zwino. Which is picking up a few things. Ri khou tou doba ngeno na nge zwinyana zwi sikati. Here is a conflict. Kheyi khuḓano. I am the head of this family. Nṋe ndi ṱhoho ya hoyu I muthu. am the president of this world. Ndi mupresidente wa lishango ili. And my leadership is to create peace and order here. Vhurangaphanḓa nga sa mupresidente ndi uri hu vhe na mulalo God ḽitsiki. has given me the headship of the family so that I bring order here. Mudzimu vho ṋea vhurangaphanḓa ha hoyu muḓi uri ndi kone u ḓisa nzudzanyo kwayo na vhudziki. Not that I must just be a leader. Husi uri ri fanela u sokou vha murangaphanḓa zwawe.
There is a conflict. huna khuthana. And I said there is no crisis. Ndari hayi awuna na pfurupfura awuna kakati. Lolala apha bethu. That's not fair. Asipfali hezwo. That's not good leadership. Ndi amba sivuranga phanda vhuḓi ho. Hey. When an ostrich sees problems, Musi mpye ichi vhona thaidzo it kakati. simply puts its head under the sand. Oh, imbo ḓi ri ṱhoho yayo yambo ḓi Idzhenisa mutavha. idzhenisa ṱhoho muṱavhani. I don't know who taught that animal to do A thi that. ḓivhi uri ndi nnyi o funḓedza mpye uri i itise hezwo. Because if it's put its head under the soil, Ngauri arali ya dzhenisa ṱhoho yayo who muṱavhani. said the problem is over? Ndi nnyi ane ari vho mpye? Who said danger is over? Ndi nnyi ari thaidzo i ḓo fhela yo fhela kana khombo yo ṱuwa? But an ostrich thinks like that. Hoi zwino mara mpye i humbulisa zwezwo. If I put my head under the soil, the problem is sorted out, the danger is gone. Nda vhuya nda tou dzhenisa ṱhoho yanga muṱavhani. Ndi yone thaidzo yo thasululeya, khombo yo fhira. And some of us do that. Vhaṅwe vha tshi ri ita zwezwo. We realize there's a thing here. Ri mbo ḓi zwi vhona uri hu na fhungo afha fhethu muḓini hafha. And we ignore it. Hayi ra vhuya ra sokou lara sa zwi dzhiele nṱha. Ra zwi rwisa nga muya. Hey. Now the Bible says give the devil no chance, no place. Bibeli iri ni songo ṋea Sathani tshivhana na tshithihi. Gentlemen, if you're not careful, once you love the Lord, you are prayerful, you are honest, you are holy, you are everything, but you are not careful what's going on at the back door where your wife is, Vhanna vhashu arali vhone vho rali vha mulanda wa mudzimu vha tshi funa mudzimu, mulanda wa mudzimu thovhela, vha sa ṱhogomeli uri hange murahu ha mahothi hune mufumakadzi wavho vha hone hu khou itea mini. I have a question. Where was Adam when Eve was deceived? Nṋe ndi na mbudziso. Adamu o vha o ya gai? O vha gai musi mufumakadzi wawe a tshi fhuriwa Eva? Because if he was where he should have been with his wife, the serpent wouldn't have deceived Eve. Ngauri arali o vha hanefhaḽa na mufumakadzi wawe, if Eva vha ḓo vha songo vhuya fhuriwa nga Nowa, ye ḓo ambisa ndi Nowa. Vha hone vhaṋe vha muḓi. So somewhere Adam Zwino huṅwe fhethu Adamu neglected his wife. o dzhiela fhasi mufumakadzi wawe. It gave the devil a chance. Hezwo zwa ṋea Sathani tshikhathi, chance. The reason why your wife is not the head, God knows better why he didn't say she must be the head. Zwono kuitisa uri mufumakadzi wavho, tshiitisa uri ndi ngani mufumakadzi wavho a si ṱhoho. Mudzimu ndi ene ono ḓivha khwine uri ndi ngani uri ṱhoho ndi He said you are the head. Mudzimu vha ri vhone ndi As vhone far as ṱhoho. I'm concerned, there must be something right about you guys. U ya nga ha nṋe ndi pfha uri solanga vhone vha ṱhoho hu na zwiṅwe zwithu zwavhuḓi nga vhone. The reason why God said you must be the head, it is because there's something right with you. Mudzimu u In vhuya terms of a ri leadership. Mudzimu u vhuya a ri vhone vha ṱhoho zwi tshi ḓa kha vhurangaphanḓa. U a ḓivhona zwi ri hu na zwiṅwe zwithu zwavhuḓi nga vhone. Which if you were to maintain and observe, you can bring order and peace. Zwino arali vhone vha tshi nga zwi fara kana vha fungelela khazwo zwo zwi nga ḓisa vhudziki na mulalo muḓini. But friend, if you ignore some of the things that you shouldn't ignore, Fhedzi khonani dzanga arali vhone vha dzhiela fhasi zwiṅwe zwa zwithu zwine a vho ngo fanela u zwi dzhiela fhasi, you might pay a very heavy price. vha nga badela muṅwe mutengo wo no When lemela badi. Satan has come into the house, Musi Sathani o ḓa muḓini wavho, it's difficult to get him out. zwi a konḓa uri u mu pandele. That is why you got to stop him before he comes in. Ndi ngazwo vhone vha tshi funa u tou mu thivhela asathu no vhuya dzhena. Kardo amen rote. Yeah. And God said, don't give him a place. Mudzimu vha ri ni songo vhuya na mu ṋea That's what tshivhalo. God is saying. Don't allow him in. Nga mamaipfi mudzimu a khou ni songo mu tendela. Because when he's in, it's difficult to get him out. Ngauri a vhuya dzhena zwi a konḓa uri mu pandele. Problem is, if he came in and he has befriended your wife, Thaidzo ndi ya uri arali Sathani o dzhena a vha khonani na mufumakadzi Ono vha khonani na mufumakadzi na wavho. mufumakadzi wavho. arali Satan o dzhena mutani ende vhone mufumakadzi ono vha na vhukonani na hoyo Satan, and vha zwi ḓivha havhala vhono vha kha majority vhone vha vhoṱhe. And the Bible says Satan come to steal, kill and destroy. Zwino Bibili ri Sathani mbabva tshi ḓa itela u tswa no shidzha na u vhulaya. The devil I'm teaching you that the devil sends thoughts. Ndiko ri zwino ndiko vha gudisa kerekeni uri Sathani u rumela mihumbulo. He might have brought thoughts into your wife. Anga ḓi vho ḓisa mihumbulo. Thoughts that your wife entertain. Mihumbulo ye mufumakadzi Thoughts that your wawe wife think they're right. ai kuvatedza a tshi khou humbula uri ndi yone And she's agreeing with the devil. na uno khou tendelana na And you are Sathani. not aware. Vhone a vha khou zwi vhona hezwo zwithu. And the devil cannot live because this is his friend. Zwino Sathani anga si kona u ṱuwa ngori thi khonani yawe ni mufumakadzi wavho. And
wherever the devil is friend, something's going to be lost. hothe hune satani ava ehone khonani dzanga chimwe chithu tshi ḓo xela Something's going to be hu destroyed. ḓo vha na chimwe tsho no ḓo Something's going to kwashela be killed. chimwe tshi ḓo vhulawa. You don't believe me, you'll remember me. arali vha sa ntendi vha ḓo He can kill love in the house anga vhulaya lufuno hafho muḓini satani until you and your wife are just partners u swikela vhone na mufumakadzi wavho hani ki tou vha vhashumisani who just live on negotiations. ndi tshifhinga tshoṱhe funa vha na dzi nyambedzano hafho muḓini. Na voto tshila nga dzi nyambedzano. You don't live by love, you don't live by husband-wife relationship, you live by negotiations. ani tshili nga lufuno ani tshili sa munna na mufumakadzi ani tshili nga dzi nyambedzano. Until even the sex that you want, you get it by hard negotiations. u swikela na vhudzekani vhune vhone vha vhu ṱoḓa vha sa vhufuni zwone hai vha tou funa u tou vhudzhena kha dzi nyambedzano khulu vhukuma dzo no konḓa Until you beg. u swikela vha ki tou luvhelela vha humbela nga dzhile ḽa pfene vha tshi humbela. And you beg and she gives you 2 minutes. You say, you must be done in 2 minutes. You understand? I want to sleep. nahone vha humbela u swikela tshiri ho zwo luga minete mivhili fhedzi vha ri chapuchapu vha fhedza ndi khou ḓela nṋe Ari va ṱavhanye. Kwambila chifuthi va bora nga maanḓa. Mara va ṱavhanye. Vha ḓo tou pfa uri vhono vha kha nyimele ḓe. Kikiri vha sendedzela nge kule. A soko rali zwirumbi zwa vha khou sumbedza vha kha vha fhedzea. A soko ita tshi vha khou mbaisa man. Until you really feel bad. u swikela vha tshi pfa vho swifhalelwa badi mbilu yavho ya swifhala Humbula miyavo usiku. Ari miyanga vho amba mara. Uri ni kumuisapo uyu munakudza uyu. Friends, when there's a conflict, khonani dzanga musi hu na khuḓano as quickly as you can, nga u ṱavhanya hoṱhe hune vha nga kona ngaho get it resolved. kha vha zwi ite mafhungo uri i dzudzanyee khuḓano. If there's a conflict, as soon as possible, get it resolved. arali hu na khuḓano vhukati yavho na mufumakadzi wavho nga nḓila dza u ṱavhanya dzine vhane vha nga kona ngadzo kha vha ite uri i dzudzanyee. If you read your Bible, arali vhone vha tshi vhala bivhili yavho most of the men got into trouble through their wives. vhanna vhanzhi vho dzhena khakhathini nga kha vhafumakadzi Very vhavho. few women, I think it's only one that I remember in the Bible, who got into trouble through her husband. ndi vhafumakadzi vhasigathi kana tonga ni muthihi fhedzi bivhilini mufumakadzi we a dzhena khakhathini nga kha munna wawe That's Sapphira that I remember. ndi Safira ana na muhumbula. The Bible said the problem was with Ananias. ndi amba uri bivhili thaidzo a i ngo vha na Yo vha i na Ananiya. Yo vha i na Ananiya, ina vho But Ananiya. I know a lot of men in the Bible who fell because of their wives. mara ndi ḓivha vhanna vhanzhi bivhilini vhe vhawa pu Who nga maanḓa failed vhafumakadzi. because of their Vhe wives. vha balelwa. And that tells me Vhafumakadzi. Hezwo zwi mbudza the uri reason why the Holy Spirit made put those incidences in the Bible tsho no gudisa uri muya mukhethwa o vhea hezwo zwithu bivhilini is to teach me ndi u gudisa nṋe funza that nṋe my wife, uri mufumakadzi if wanga I'm not careful, arali nda sa can ṱhogomela get our marriage into trouble. anga ita uri mbingano yashu dzhene khakhathini Because of her makeup. nga mulandu wa nḓila ye a isikiwa ngayo. Remember, she's different from you. habe vhahumbuli ha fani navho mufumakadzi wavho Even her mindset is very different from yours. na kuhumbulele kwawe ko fhambana kule na Even kwawe her brain setup is different from yours. na madzudzanyele na madzulele a maluvhi awe o fhambana nga She maanḓa doesn't nawe even think like you. na u humbulu nga vhone. And she can easily say yes to anything. Hoi none u to anga ri kha tshiṅwe na tshiṅwe zwi tshi leluwa badi And cry later. a lila nga vhuya. So when there's a problem, when there's a conflict, as soon as you can get it resolved. zwino musi u na thaidzo muḓini hu na kikirikikiri nga luvhilo lwa nḓadzi lune vha kona kha vha zwi ite mafhungo uri i Kari dore dzudzanye amen rote. Don't just ignore it. vha songo soko zwi dzhiela fhasi vha zwi sedzela fhasi. Her heart may be stolen by something. mbilu yawe i nga vha yo tswiwa nga zwiṅwe zwithu And she may make certain decisions a nga ḓi dzhia maṅwe maga which can break your marriage. ane a nga kwashekanya mbingano yawe Because a woman is not like you. ngauri mufumakadzi ha fani na vhone She doesn't think like you. ha humbulu nga vhone. You've heard me say women are multidirectional. vhono mpfa lunzhi ndi tshi amba ndi tshi ri vhafumakadzi
They think multidirectionally. vahumbula swithu zwinzhi nga tshifhinga chithihi. Vho sikiwa nga nḓilani vha tshi humbula mihumbulo ni soko vha humbula nga hapa na nga hapa. They think on both sides vahumbula of the kha brain. masia othe a vhuluvhi. And you as men, you only think from the right side. Vhone sa munna vahumbula zwi bva kha tshahulo kha You were vhuluvhi ya created tshamoyo. like Vho to that. sikiwa ngo ralo. So a woman thinks from the left and from the Zwino right. mufumakadzi u humbula kha vhuluvhi ya From the tshamoyo na left, tshauli. it may say yes. Kha tsha monde anga ḓiri e. From the right, it may say no. Kha tsha ula anga ḓi ngo ḓi pfi hai. When you think it is still yes, no has already arrived. Vhone vha khou humbula uri ori e hai ha vhona hai yo no ḓa yo no swika hai na yona. We'll talk about that next time. A ri ḓo amba nga hezwo tshifhinga tshiḓaho. Number 2, Tshavhili, pray about issues. kha vha rabele nga zwithu. Pray about issues. Kha vha rabele nga zwithu. You are a leader and you are a Christian. Vhone vha murangaphanḓa nahone vha mukriste. Pray about your wife. Pray for your wife. Kha vha rabelele mufumakadzi wavho. Pray for your wife. Kha vha rabelele mufumakadzi wavho. Pray for you. The devil knows your wife is created as a weak vessel, so he knows he can attack her anytime with thoughts. Kha vha rabelele mufumakadzi wavho. Satani wa zwi ḓivha zwauri mufumakadzi wavho o sikiwa sa mudziyo mutete. Zwino anga muthasela nga nḓila dzoṱhe a tshi funa Satani. Nga mihumbulo. Pray for her. Kha vha murabelele. Take time and pray for her. Kha vha dzhie tshifhinga vha vhetshele thungo tshifhinga tsho Even when murabelele. everything is going well, it is time to pray for her. Namusi zwithu zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi zwoṱhe ndi tshifhinga tsho murabelele. In fact, pray for her every day. Nahone kha vha murabelele ḓuvha liṅwe na liṅwe. Protect her with the blood. Kha vha mutsireledze nga malofha. As much as possible. Nga nḓila dzoṱhe dzine vha kona. Be there for her. Nga u konadzea hoṱhe vhone kha vha vhe hone a tshi vha ṱoḓa. Surprise her sometimes. Tshiṅwe tshifhinga kha vha mu rwa nga surprise, kha vha mu mangadze. Bless her. Kha vha mu bless, vha mu fhaṱushedze. Bring something home unexpectedly. Kha vha mu ḓele na tshiṅwe tshithu hayani a songo lavhelela. Learn to touch your wife. Kha vha ḓi gudise u kwama mufumakadzi wavho vhathu vha tshi mu kwama. Don't touch her only when you want sex. Vha songo to mu kwama fhedzi hezwi vha khou nyaga zwa vhudzekani. Until she knows when he touches me, that's when he wants sex. U swikela a tshi vho to zwi ḓivha uri he tshanḓa tsha vhavenḓa tsho vhuya tsha lapfa tsha swika hafha hu khou nyaga zwa vhudzekani. Learn to touch your wife, not for sex. A vhathu vha tshi mu kwama mufumakadzi You are a man, you don't know what that does to a vha woman. sa khou renga vhudzekani. Vhone vha muthu wa munna musi vha zwi ḓivha uri zwi ita mini mufumakadzi. Vhone a vha zwi ḓivhi ngori vha vha munna uri kha mufumakadzi zwi a mu itani. It doesn't do anything to you, but for a wife, for your wife, just to have a touch like that, maybe a little squeeze on the shoulder. You don't know. That's you have just bought something expensive for her. Vhone a vha ḓivhi uri zwi ita mini kha mufumakadzi wavho ngori vhone vha mufumakadzi mara vha ḓi gudisa u mu kwama. Hezwi vha tshi mu kwama vha tshi to tshanḓa tshavho a pfha mufhiso kana ndi murotolo wa tshanḓani boy. A vha ḓivhi uri zwo renga mini hezwo zwithu kha yena. Look at your wife in the eye and say, darling, I still love you. Vha mu sedze maṱoni. Vha ri mufumakadzi wanga kha ḓi ni funa nga maanḓa vha ḓi I don't know why, but women want to hear that again and again and again and again. A thi ḓivhi uri yini ndavha mara vhafumakadzi hezwo vha nyaga u dzulela. Just to be told I love you, it means the world to her. Ndi a muthu muvhudza zwezwo fhedzi hezwo zwi amba ḽifhasi ḽoṱhe kha. Just to bring a little, maybe one apple, U to ḓisa kha musi apula ḽithihi maybe one banana. kana muomva muthihi fhedzi. It means a lot to your wife. Hezwo zwithu zwi amba zwinzhi kha mufumakadzi wavho. She believes you were thinking of her. That's why you brought that banana. Zwino u tenda uri zwi amba uri he vha vha hone vha vha khou humbula ngayo ndi ngazwo vho ḓisa muomva. And if you can make her believe you are thinking of her, then she's not afraid of other women. Zwino arali zwi tshi mu ita uri a tende uri vhone vha vha khou humbula ngaye zwi mu ita uri a sa ofhe vhaṅwe vhasadzi tsini navho. Just to call her and say, hi, darling, I'm just saying hi, how are you doing? U to mu founela fhedzi ndo to founela fhedzi uri ndi pfe hanani hano fhedzi ndo to pfa uri ni khou Uri no for honey guy. hapo Are you okay? Bless you, man. See you tonight. Bye. Ndi zwone ndo vhona nga madekwana ya 15 seconds. 15 seconds fhedzi. You don't know what you have just bought. A vha ḓivhi uri vho renga mini nga hezwo. That's women. Vhafumakadzi They want to be assured of your love. nduri vha nyago vha na vhuṱanzi u sumbedza vhuṱanzi uri a vha kha ḓi funiwa. So when last did you tell your wife you love her? Kha ri pfi zwino vho guma lini
u vhudza mufumakadzi wavho uri vha If it's long, arali u kale do it tonight when you arrive. namusi vha to swika vha to swika na musi nga madekwana vha thomise vha de You just say, listen, I love you, Dad. vha tori mufumakadzi wanga ni ya vhona ndimene ndiyanifuna Just touch it. nani vha mukwame You just touch and squeeze a little vha bit. to mukwamanyana vha It means a lot. swi swi amba badi Are you hearing what I'm saying? vha khou mpfa zwine nda khou amba zwone Just when she's cooking there, zwezwi a khou bika khou ḽa then you just come from behind. vhone vha ḓa nga murahu You just come and hold it like this. vha sokou vha to mufara ngo rala vha to mushamunyana zwiṱukuṱukunyana shamu 3 seconds. sekende tharu fhedzi You don't know what you have just bought. a vha ḓivhi uri vho renga mini afho fhethu Just to come and kiss her on the cheek. u to ḓa to mukisa ka shama They kissing also in the mouth all the time. vhathu vha mudzimu kisi mulomoni tshifhinga tshoṱhe a yo ngo itelwa yazwo na rama shamani hanefha Just say mwah to your wife and you say nothing. vha sambe tshithu Go and do it and tell me tomorrow what are the results. kha vha ye vha zwi ite vha mbudze matshelo uri mbuyelo dzone dzo dza Just when you arrive today, namusi vha ki to swika fhedzi ya you meet in the patio somewhere, u ṱangana naye phasitshini kana just ngobeni hold and saying mwah. vha to mufara And you pass without thinking vha pfuka anything. vha songo amba tshithu You don't know what's going to happen vha tonight. ḓivhi uri ḓo itea mini madekona ḓola namusi a vha ḓivhi But if you ignore her like wind, mara zwenezwi vha tshi mu rwisa phepho nga muya you never touch her until you want sex. a vha mukwami u swikelela vha tshi khou ṱoḓa vhudzekani The only time you talk, you're giving a command that she must do something. tshifhinga tshine vhapfi vha amba hayi ndi hone mukomandanda a khou ṋea dzi ndaela uri u khou ṱoḓa mini It doesn't help your wife. hayi a zwi thusi mufumakadzi wawe hezwo Are you hearing this? vha khou a pfaya How many learned something today? ndi vhangana vho guda zwinwe zwithu namusi Let's not learn things to learn. ri songo sokou vha vho guda zwithu Let's learn things to practice. kha ri gude zwithu zwine ra zwi shumisa ra zwi practice Kari gude zwithu ri yo zwi shumisa. Let's learn things to practice. kha ri gude zwithu ri yo zwi And shumisa this will make our families happier. hezwi ndi zwone zwo ḓita uri miṱa yashu i takalevo When you've got a happy wife, you've got a happy marriage, man. hezwi vha na mufumakadzi o takalaho ndi yone mbingano yavho yo takala If you've got a frustrated marriage, you've got a bad time. zwino hayi arali vha kha mbingano yo pfuḓeliwaho ndi yone vha kha tshifhinga That's why even tshisaho after work, you don't think of going home. ndi ngazwo na musi vho tshaisa mushumoni a vha humbula uri u ya hayani Hey, Vahanek, no. Where can I go now? vha sokou ri mani ndi ngere gaizo Let me see my pal, my friend, guy. dzikhonani dzanga ngo fhethu kana haningei zwa vhavhili ndi sokou ri mana And you just sit there in somebody's house. vha dzula nepala vha sokou dzula muḓini wa muṅwe vho sokou dzula Although kudedza zwavo zwiko dzima vhone vha muḓini wa muṅwe. Because you hate going home. ngauri hezwi zwo ya hayani vha zwi nyala vha u vhenga bado ya Because when you get there, your wife was laughing with the kids, all of a sudden she gets mad. ngauri hezwi vha tshi to khilikiti fhedzi mufumakadzi wavha khou sea na vhana vha khou ita zwa miswaswo vha tshi to bvelele fhedzi vhana ndu And now she has got an attitude towards you. zwino u vho thoma vha na attitude si yavhuḓi kha nga vhona And you don't know why. a vha ḓivhi uri ndi ngani There are unresolved conflicts. hu na dzi khuḓano dzi songo dzudzanywa